I ku blaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wow up i ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wanang jo cho cho ka Thma haperdi ki pulit wa ki pajba ka jala Manipur hawa kamte yi yo ki uya auri uya cho yadat te ton up i yagani ka kubor hadu wakut Khang wayo tip i ye wasakhyat te chwa wo sdang e chiki kubor wabnia ladam pe mu depu subscribe your new channel snya bha ye subscribe we ngat how to bell wa em he tu Khang wayo pten cho cho phi yo yiki kubor wa thame te ton sdang e chiki kubor I auri ara hapo ka jala Manipur pu em ujai jai I hadu ne ka sngi hei wa ki pajba da Thang ki le ya ka yung kre kam ka chanat forest nin imet kani ka Ophis namo ka yung kre kam wa Chah Thang to ko wa em hatui bong we da Thang ki ya ka hei por prediction yaw hei wa ido nong da mani I wa khro ne bha ki tir ki tar wa em hapo kani ka Ophis to ki wa chong dor da ki lak tangka we da inlut ki waro ki bor district depan bana ki le da ka night curfew hapo ka district waro kawi nado san waje ijan med hado san waje step kala man kasngi hado open bana wande kamwi Ini iya kaji haperdi ki pulit waki pajba dasdang inadu ketugas ngi Thursday hadin wapan bena kaseng Indigenous Tribal Leaders Forum daka stride namo ka 8-hour shutdown kawa dasdang nadu pra waji step yo penman yai lai pajba kam kadak wapercha ya kalen survey wamut ka sorkar wapan man hachura chanpur protected forest Neiliang u secretary kaseng Indigenous Tribal Leaders Forum daong uwa kaseng upteng ko upanman yaki percha ya ka sorkar u Biren Singh uwaman u menteri rangba ka jala Manipur dabo jingkeli ule heyeto wa itmu ka sorkar wa upanman ya kalen survey we daong ule wawat ladapanman ya kalen survey to ule dei we yatip lang we dei we ngai lang ki pajba daong ule wakinong chong chunong kachura chanpur chongs ir ijing im ki kam waman kani kamte daong uwakim chong klikti ki hajrong ini uyeda ki pajba yiki klu ki kjam wa yiki marat maryang kam wopen kanmo wa I auri aura Manipur desdang I hadin wamut ka sorkar wole yakalen survey hachura chanpur khopum protected forest hei wane liang ki pajba kachura chanpur de percha ki yeni iwatmu ka sorkar wole Kamte kaseng Indigenous Tribal Leaders Forum dapanman ko daka strike ne shutdown ka wapra kanta ka wadas dang nadu pra waji step ka tu kasngi Thursday yo penman yei lai pajba ne protest percha ya kalen survey ka wadamut ka sorkar wole hachura chanpur ki protester da Thang tayar kari we da block kile ya usarok yo pen tikna wa Khang waro ki thawpure ki business we yo pen tikna le wam em ki kari walai Hadin wada jia kamni dapendam ya umantri rangba ka jala Manipur u Biren Singh wa wan chachura chanpur hakatu kasngi Friday kaseng da ongkole wakam suki ko we da percha kole ya ka sorkar wo penman ya ki wan ki program hapo ka district we mar ye yo yutip ki wamut umantri rangba ka jala wan wa ya ka wi ka thaw kilan met namo ka gym ka wa em hapiti sport complex haniu lamka ka district chura chanpur neiliang ki protester namo ki pajba de ya lai ki haiti ithaw wamut umantri rangba uwan depte Thang ki ya ka ti ka thaw kilan met wamut uwai we da panjet panpra ki le yi ki chuki chong wa bo haiti ithaw Neiliang ki pulit mari yo yutip ki wajia kam ni de la ki che iti itaw we de yele ki wo pen jai jai ki pajba tang wa hadin wam ye de ki da siet ki de ki tear gas we ki rubber bullet yo be yikini ki paj bhurna ini itaw we ki pajba wanda panang ki ki pulit da umo hei wa ha ini ijia da manso wi upulit we de yo le wo kem ye ki arngut ki protester Hadin wada jia kamni da pendam ne da cancel u Biren Singh ya ka yelang yong o ko wada pen khre lepa hachura chanpur we ite to wo wan wa ya ka wi ka thaw kilan met namo ka gym we da Khang le ya ka internet san sngi hachura chanpur wa ka wi ka chnong wa em hajan ka chura chanpur we ka te to ka pherzol yo ya da nei panpor ye ki khubor hamsaya we yo control ne panjai jai ya ka ni ka situation Ki protester da kam ki waki pulit da siet ki dagi bullet wasakhyat hei thau usiat dagi rubber bullet tang wanai liang ki pulit wanda ong ki wapanem kam ki dagi rubber bullet hi u Biren Singh da maham u yeki wa emkti wo Thang we wo penjet pen pra yeki public property dei wo ong wam em hok ki wo Khang ne percha yeki kam pen roi hapo ka jala da ong cho cho ule waki wa emkti hakam ini ikam mlai ki nakti ki pulin daw kem we daw penchitom yeki we da ong ule wa ini to ikular yong ka sorkar BJP kam wo pen kanmo
wa ini wa debda em hadu so ngut ki MLA ka BJP wa resign hadin wam yo suk ki yerukom krek kam ubiran sing wai hadin wam snyau suk de ki wo ye krek lang wa o